Yang laki din! Unak lagi din o nakaturog kan bakit? Pampanunutot nga ron ti pa nag-resign ko lakay. Abda ka di pa iti isyo. Nagsaritaan tamot ti may papanitiday na ba nagbakit? Kaya't ko ti ag-resign. Makapabanog mo ti agisuro. Saan tayo nga nga agbisin no ag-resign na iti trabaho? Agtrabaho aklatamot bakit? No para kanyak. Nasaysayat mo't lang no agresign ka. Iti kasta, may pamaisam ta tinisyon mo kalag iti ubeng. Sa bali mo't lang ngamin no sika mismo nga inada ti mga sikaso kudakwada. O sige. Agaramidak nga ro doon iti resignation letter ko. O bakit? Tapno saan mo't lang na masapol amang tangdan tayo iti kadwa tayo niti balay. Kasla saan matan arum-rumar ni Matay? Orlan lakay. Diyan ka mo Apay ka di. Saan samatan nga gisursuro? Kahit, anya ko maitakan ka. Uno, naikat matan iti trabaho na. Ay, kat mapan ka iti ayanda Taiso ti saludsudan ba kay? Day tangarod ti madmadlaw ko lakay. No ite, ikat kanayon ang masapa arumwar. Ita, saan matan? Nilaang matlakay na ti makitkitak ang masapsapa. Mangidasar ka kidin iti pamigatan ta. Sana ti biyag ti pada matao ti mapan mo bambantayan. Alawo nan, agsaludsudla ang datao. Kastadagusan ti bagam. Anya laki din. Adda imarites ko kan ka, Mari Gladys. Anya day tamare? Sigurado ang mabsog ka manan iti ibagat. Ay, kat ibaga mo na. Ni Matet, Mare. Apay ni Matet. Anya ti chismis maipapankan ko na. Saan samatan nga agisursuro? Kasanumot anay bagam day ta. Yak matan makikita arang rumor, Mare. Amang ano nakalivlaang mare. Kaslasan mo't, Mare. Naikat siguro day di iti trabaho na. Nangato nga unay ti panagkita na iti bagihin na kat. O, anya nga ita. Saludsudok to man ni tatang na numaranak mare. Uwan man, Mare. I-confirm mo tapno updated ta. Anya lakit din. Ano din nadamag ko, matit anak ko. Nag-resign ka no, mat iti trabaho. Nauma ka kading agisuro. Saan mo't kit di, tatang? Apay karon ang nag-resign ka kay. Makapabanog mo't ngamin ti agisuro, tata. Sa maysa. Nasaysayat no ag-resign na. Tapno may pamaysak ti atensyon ko kadagiti anak mi. Sa bagay Tapno saan na masapo lamang tangdan kayo iti katulong yo, anak ko. Wan tatang, husto tinakuna nila kay ko. Sa balilat tano siyak nga inada ti mga sikaso kadagiti anak mi. Pudno launay na anak ko. Mayat mikid di ti trabaho nila kay mo. Ngumnoad dati amom apag sideliner. Mabalilat tabit. Tay work from home ako nada. Anya nga minan, di ko na mga ibagam mate. Planok ti online selling lakay. Kabailam ka de. Wan Tapno ada kumamat aramidat no sa anak a busy. Ay, sika ano nga ti planong bakit? Suportarang ka. Saan mat nga inong sa bantayak dagiti anak ta? No nakaturog da, wano ada da ija pagadalan. At least, ada kumamat aramidat dito'y balay. Anya nga tila akong bakit? Kumpurmi Ay, nukas na ti planom, okay lang. Saan mo tatakas naglako? Tinapatag, di mo baybayan, nagitubeng. Wan lakay. Dalusak ti bakanti asiled. Taiso ti agbalin a bodega. Kan isumatlangan ti pag-live selling no kwa. Una, nalawa mo dahil jay bakit? Matet, anak ko! Matet! Tatang, na kayo magayam. Nangyayag kiti natang, Emilio anak ko. Ni Matit ngay,
Madama ti live selling na tatang. No kasta, online seller magaya man tanak ko. Wan tatang, isumot ti kat nakaramidan. No kasta nakaturog dagiti ubing, ag live selling matan. Malamad data na panuno niya. Kairugrugi na lang ka de. Itay pa'y tatang. Malpas ko dahil dyan maramdama. Ay, agtuka kayo ba yan? Agkapi kayo, tang. Agyaman na, anak ko. Ammom na anya tinakitak idirabi mare. Anya day tamare. Nag-live selling mo ti college graduate akaaro ba yung mare? Aguray ka. Ni ka di matet, tidakdak ka matam. Wan mare. Ay na, kumporme mo ti ilaklako na iti online. No kasta, confirm nga ruden. Saanan nga gisurusuro. Day tala ang ti saan ko ang masigurado. Saan ko mat ngamin ang maranranaan ni tatang na. Ang no kasta nga agla live selling matan. Ang mga no talaga nga awanan trabaho na maray. Siguro amare. Ay, piman mat amatet. College graduate, ngam online selling mat tibagsak na. Ay, naku nampay mare. Talaga akaasimat. Mabalintang sa lutsod, tata. Anya ti sa lutsodem, Susi. Pudno ka di tinadamag ko. Online seller ka no, matan ti anak yo a college graduate. Ha? Wait. Online selling matet eh. Baka kumikuman ni matit ita. Ay, piman mat talaga. Handa? Apay mat nga intulok na nga online selling ti bagsak na. Kunak man no adda diploma na. Ha? Apay. No dati diploma. Saan na mabaling ka online selling ka? Saan mat kit de? Ngam pangit nga minakit-kitaan tata. Nag-eskwela pa'y lang araw. Nukas pamot lang ti trabaho kaya na. Anya lakit din. Ay, kaasimot ni Matet. Anya ti kunam, si Kasusi. Adda manen ti nag-deliver di tabalayda. Sigurado nga i-online selling naman ang lagi jay. Ay kat ba ama? Trabaho mo day jay. Wan ngam adda ayamot kas jay lakay. College graduate. Adda diploma na. Damag ko kat magna cum laude pay iti. Ngaman niya nga iti napasama. Online seller mat ita. Na. Dahil tati pakaragsakam? Anya kung matidakas na no ag online selling ni Mate. Nakababain mat Tisigod a maestra, online seller ita. Ay unay kan aya. At least, no kayat na ti ag-apply manen, adda maipakita na a diploma na. Nalaka na lang ti mangalay ti trabaho, no kayat na. Unangam taag online selling. Nakababain mata, no adang agpay so diploma. Ngam, online seller ka mat. Amom si Kasusi, tila madlaw mo may. No dayta ti kayat na, ay kat paypayam anya ngay nga ro ti maramidam. Umanay dayta apang uyawam ijay tao. Day off mo ita, saan ka dilakay? Wan, apay aya. Sikapay man ti makam mo ka dagiti ubing. Ta itulod ko ti order dagiti kalugaran tayo. Pangitulong dam aya. Itaayan ni Mari Petra lakay. O sige. Siyak pa lang timakam mo ka nagiti ubing. Agyaman naklakay. Agtugaw ka nga rudan. Ta itimplaan ka iti kape, masakbay arumwarak. Mabayagan ka kalijay, bakit? Saan? I-deliver ko lang ti order da. Agsubli akmat la adagos. Ay, wun, mare. Rinabiin samot ng ti panag-live selling na. Makitkitak iti Facebook.
Nakababain ti kasta. Naku nampay mare, no da tayo nga awan nalpas na, okay lang kuma. Ngam no iso a college graduate, ay iso a talaga mare. Nag-eskwela pa'y lang arod, no online selling mat lang tibagsak na. Speaking of the devil, kitaam no asino ti sumungad, mare. Ne, ni matet ma. Sigurado nga order ti inigaman na anak kasupot, mare. Ay, piman mo't day ta a college graduate. Talagang agrig-rigat ang tiyanak niya o tata. Ha? Agigigat? Wala, takaasi mo't online selling mo't ti trabaho na ita. Nadalos mo trabaho ti online selling? Iti kasta nga inaramid na. Kat iso ti mangipanagnak asaan nga amin a college graduate. Kat mayat ti biyagda. Siya, oray sa anak a college graduate. Makunak a mayat ti biyag ko. Kan saan ko nga idadaw ti bagi. Na, kasta ti mindset mo? Palangida down ka di, tinarabid ni Matet para kin ka. No degree holder ka. Saan ay nababalin nga online selling ka? Downgrade mat nga minin ano kas jay tata. Awan serserbi ti diploma ano kas talaang. Basta tambok, sa balilat ta, no agda tinalpas ti may sa tao. Kung saan agaputakas day ti pinili na trabaho, kat pimpiman matang. Praktikal lang ti anak ko. Iti kinarigat ti biyag ita. Sana nga uso ti aginarte. Ay, kaasi kamat matet. Ha? Agla-live selling kamat din. Tay sumati kayat kong aramidan. Apay, inikat da ka iti trabaho? Asino matinang ibagakan ka na ikata? Apay nga rod, asaan kamat nga agisursuro? Kinapudno na, siyak tinag-resign. Tapno maaywanak dagiti anak ko. Anya? Kat no anya man ti makitkitam, choice ko matanday taa. Ang nakababain si ka. Anyat nakababain. College graduate ka. Ngam online seller ka. Anya ko mati nakababain iti dayjay. Kat choice ko mati ag online selling. Awan mati nang pilit kanyak. Anya nga rod ti serserbi ti diploma nga ino kasta. Adalat ta serbi ti diploma, si kakit dimat. Kinabak ng matlaang dayjay. Sana basta-basta ti maadaan iti diploma niya. Kita ama, kat uray si ka. Pagad adalam latamat dagiti anak mo. Kat di mo mat sigurado, no anyan tumati trabaho apilienda. Di mo ka di makita nga aglang-langa ka anak kakaasi. Anya nga ti kayat mo asawan. Gaputada diploma mi. Saanan ang mabalin nga online selling kami? Umanayan day ta apangidad daw nam kanya. Nag-online selling akla. Nagbalinan nga isyo kan ka. Anya lakit din ay ha? Makapaburak mo ti darati kasta nga aramidan da dya susi. Apay ba kay? College graduate ka, ngam online seller ka, kun nakit din kanyak. Anya? Ay, jak amo man no anya ti kapanunutan da dya babae. Agraman pa nag-online selling ko, isyo kan kwa na. Umapal lang siguro ken ka bakit? Ngamin, adda lang arudan diplomam, adda pa iti diskartime. Jak maawatan ti kapanunutan da kita tattao lakay. Big deal ka dakwada no college graduate ka, kat saan ka amang opisina. Anyan ti parikot mo susi. Ah? Agraman pa nag-online selling ni bangat ko. Isyo ken ka. Nagpulong kan ka ni bakit mo? Susi, may salaang ti may bakan ka ha. Saan nga amin na college graduate? Wano degree holder ako nada. Kat kaya dadag trabaho iti gobyerno, wano pribado a sektor. Ngam saan arason da ita?
Tapno idadahon tayo ida. No para kanya, kat nakababay nga road. No para ken ka nakababain. Saan mat ken bakit ko? Proud to pa yung online seller. Kas makita kat naragsak mat iti trabaho a pinili na. No choice siguro. Iso nga online selling, tibagsak na. Saan ano, choy, susi. Isula ang tikayat na nga ramidan. At least, adda diploma. Adda pa'y diskarte na. Mabaling agaplay ti trabaho, no kaano kayat na. Siga ngay, letalangan makibibiyang tibiyag ti padam at tao ti paglaingam. Anya? Ay nadi na lamaaklon a college graduate ni bakit na ngam online selling tibagsak na. Nagsardeng ka man si Kasusi. Pudno matibagbagak. Ay, napakawa na mga po ay ha. Oo na yan nabiyag aya. At least, adda ti may panakil na a diploma na. Siga ngay. Adda diploma? Ah? Tapno amom, nagrigat sa mo ti agadal. Narigat ti maaddaan iti diploma. Oo. Una, ngam anyat serserbi ng adda diplomam, no ti trabahom kat aglaklakulaan. No saan da akayat ti agtrabaho iti gobyerno, uwenno iti pribado nga opisina. Choice da data. At least, adala ta diploma da. No para kanya, kinabak ng metlaeng dayjay. Iso nga rod apagad-adalin ta dagiti anak ta, tapno addan tumet ti diploma da. Uray saan ta asigurado. No anyan tumet ti trabaho, apilyan da. Pare Alvin, sa dino tinaggapuan? Iti ayan ti gayam ko, pare Roland. Nag-out of town kay sa marin pare. Medyo pare. Ay, wan gayam. Amangan ko naknod dati amom amabali na pag-applyan pare. Hapay pare, nauma ka nga tamtambay. Wan nga rod pare. Kasapulak ti kwarta. Ag-resign ti kasinsin ko, into no may alawas pare. Siga ano, kaya mo tagtrabaho iti pagtrabawak. Tapno kadwak nga gideliver. Usaran ta tilugan mo pare? Wan pare, tapno nabibit mo't lang nga trabaho. Kan tapno saan na masapul agumatang kay ti motor mo. Anya kay ti requirements pare. Interesado kaya? Anya lakit din pare. Wan Ibagamla ang dagiti requirements. Tapno maisagana kon. Mabit lang, talag ti listaan ti requirements pare. Nasapak ka mat, Alvin, lakay. Wan bakit? Isagaanak dagiti requirements ko. Requirements para itaan niya. Anya ka lakit din aya bakit? Siyempre, adda aplaya ka trabaho Pag-applyan mo ngay. Iti pagtrabahoan ni pare Roland bakit? Anya? Ne, napaya kasta ti reaction mo? Sigurado ka kaday, akaba alam nga aramidin ti trabaho da ijay? Kaba alam tag-deliver? Awan pa'y motor mo. Adamat ni pare Roland akadwak bakit? Aramaten mitilugan na. Kat mayat nga rod ano kasta? Adamang bantay ken ka. Tamangan nuan niya manan ti aramidem akalukwan ijay. Diyak manan makita ni Alvin dito'y balay. Sa dino manan tinagturungan dayjay at tao anak kaw. Nasa paarimor nanang. Adda ka no ilakad na requirements. Requirements para itay? Adda applyan na at trabaho nanang. Itaman pa'y. Anya at trabaho ti applyan na. Mangi-deliver ka no iti parcel nanang. Anya? Ada motor nga aramaten na ya. Awa nanang. Ti kanulugan ni Roland akalugaran tayo ti aramaten da. Abagan mo't no saan manan asiryoso iti day taplano na. Para makita nanang. Tangay kumpleto matan ti requirements mo. Mabalin mo ti bang rugita. Sir, inton lunes pa ilang mo ta pumanaw ti sukatak nga empleyado yo.
Wen, ngam nasaysaya at numang rugi ka itamat lang. Tapno maadal mo dagiti rumbang aramidan. Ay, sir, ada ka di sweldok? Wala, mabayadan ka iti training mo. Ay, agyamanak, sir. Mala, urayem ni Roland. Umay ito ag-pick up de jay iti parcel nga i-delivery yo. Agtugaw ka pa ilaan dita. Uwan, sir. Agyamanak manen. Sikat ti makaam mo nga agayab ka dagiti customer. Tasyak tagmaneho, pare Alvin. Uwan, pare. Sikamot lang ti mangigam iti listahan ha. Tapno nalaklak ka. Adumat gayam ti i-deliver ta, pare. Kasta talaga pare. Nasaysayahat kit diyan o ado ti may deliver ta. Sapay nagtatagsan, kan nagdadakkel ti daduma. Kasta talaga pare. Maanusan ta. Tay sumit piman ti trabaho ngay naplayan tayo. Naimbag man, tadi ka mapanbannog, pare. Nairuama kon pare. Mairuam kan tumulaang. Anya lakit ti na ya. Nagdadamo akpay lang amin iti kasoy trabaho, pare. Kasla narigat ita at di ka pa'y nairuam pare. Ala, sumrakan. Tarugyantan ti mga i-deliver. Iti kasta, makaduta ita pare. Kumusta nga iti trabaho, Alvin Lakay? Makapabannog nga rod, bakit? Apay, ado ti in-deliver yu ay? Uwan, jakon mabilang naman, oh. Ano sama, tinapatag kat adda pagtrabahwam. Jak mat ekspektare na kasjay gayam ti maaramid. First day pa'y matkit di saan lang ang nairwam ti bagim, iso anak ko naman narigat ti trabaho ita. Sa may sa maikawat ti bagim, tanabayag mat asang ka nagtrabaho. Ala, mangidasar ka man nga rod iti kanak. Mabisbisin akon, bakit? Sa anak pa'y anak kaluto iti pangrabyan tayo. Ngam no mabisin ka, mabalin nga umuna ka. At damot tinabati nga adobo. Nagningi na dagiti parcel nga i-deliver mi ita. Anya nga tatilinaon dagitoy. Ang mga no adda ti cellphone ditoy. Wano, alahas. Pare, itaman no, dapat ti umanayan ti parcel di ba? Ay, sigamat gayam, pare Roland. Anya kalagi din pare. Kasla naklat ka pa nakakita kanyak. Okay ka lang ka ti pare, ha? Okay lang pare. Ay, anya nga minan ti pagbagam? At dapat ti mainayon na parcel nga i-deliver ta. Rumor ka pa man dita. Takitag no adda umanayan na. Ado ka di data pare. Sakto lang pare. Mabalin pa dito yung banda pare, oh. Oh, ala, muduin pare. Tasyakon, timang ikamada. Anya launay ti pampanunot Roland, anak ko. Nanang, pampanunutot lang tinakita kita. Anyat nakita maya apakaburburiboran ti panunot mo. Nanang, nakitak no kasano aming mingmingan ni pare Alvin dagiti parcel nga deliver maid. Panagkunak, at dadakas apanggap na dayjay. Anya kumangay no bilang laeng. Nanang, kasla pagintirisan ng araw. Madanaganak, tamangan mo takawon na kit di. Bantayam ngamin lugan mo matius-usarin nyo amang idil-deliver. Wanang, saan mo't nga inuras nga iso ti ayan ti atensyon ko nanang. Adda ka din ti mapukpukaw a parcel. Awan pa'y magkidi Awan pa'y magayam. Amang ano agub-overting kalaeng anak ko. Pagpampanunutan pa'y tidakas tigayem mo. Ne. Apay ana abutan da ito a parcel. Awan mo ti abot na da ito itaya. Sigurado ni pare Alvin tinangaramid iti kastoy. Nay, pare Roland.
Kasarsarita mo tibagin. Apay ka day? Pare, adda ka magahim dita. Nakasiyar ka din. Buen, alpasan. O anya, rogyan ta ka din tag-deliver? Aguli magkakpay lang ita. Gumpaliiwag lang tati kong parek. Sapay lang ko ma. Takam mali ti atap ko. Pare, napauli mo kamay. Sige pare. Rogyan tan tagi-deliver. Oh, at titilistahan. Si kamanan ti mangigam. Ado mo na na. Kasta talaga pare. Di ka nagreklamo. Mangmangan pailaan ni Pare Roland. Gundaway ko da ito yan. Itay pailaan nga kayat ko ang maamuan. Nga niya tilinaon da ito yung parcel. Ang mga nod na ti karagana pagsayatan. Aralben, anya tar aramidam. Pare. Apay aluklukatan ti parcel, pare. Ikaw pare. Kastoy ngamin pare. Apay, adda ti plano magtakaw, pare. Isa na kasta pare. Apay nga ron abutan ta parcel ngay nagkamam. Kuha pare, bidot ti pampanunutam. Pare, hindi pa'y napalabas alawa sa makadlawak yung ka. Adda dagiti in-deliver tang adda abot na. Diyak lang imbagbagak yung ka. Tadyak mo't nakita nga inaramid mo. Ngum ita, nakita amis mo dagiti matak, pare. Dakas ti kastangar aramidam. Kasanon no dagreklamo. Mairaman kami pare. Udno ka ditiin danon da kanyak, Alvin. Pangasiyo. Ikanda kumapay iti may sa agundaway, sir. Saan na nasaya ti kasta nga inarabit mo? Kumpanya ti mairaman no kastalaang. Sir, Pasensya kan. Nga masapol nga ikatan ka iti trabahom. awan mo ti tinakaw ko, sir. Wen, nga masino tinang ibaga. Nga igagaram nga abutan dagiti a parcel, ha? Maasyan kayo kumakanyak, sir. Kasi mo dagiti seller. Iraman mo pa yan dagiti katrabahuam iti kasta nga arabid mo. Sir, pangasiyo. Ikanak kumapay ti may sa agundaway. Ay, pasensya kan. Ngam saanan. Saan mi akasapulan ti empleyado akaskan ka? Sir. Hala, agtugaw ka dita. Taurayim ti sweldom. Uray di kan agtrabaho. Nagsapa ka mo't anagawid anak ko. Awan ti deliver yu ita. Awan na nang. Awanan ti trabaho. Anya? Inikat na ti bus minanang. Apay, iti anya ang makagapo ikat ka. Mano alawas mo lang nga nagtrabaho Di bale. Diyak matlaan kayo ti kasya trabaho. Anya nga ron ita, agtambay ka manan. Ay kat kapilitan ananang. Ay anya kalakit di meten anak ko. Kanayon laengan akasta. Okay lang nanang. Awan ti sakit tinagam ko. Kay kayat ko kit di maikatak. Anya? Naikat ka kanumot iti trabahom kuna ni nanang si ka Alvin. Okay lang day tabakay. Na, takas la naragsak ka pa'y lang dita. Awan lang arudon trabahom. Okay lang kanya ka na ikatak bakit? Diyak matlaan kaya ti trabaho jay. Angam apay nga inikat da ka. Ay kadya ka mo itibos da. Kasano adi mo ammo? Imposible mat no ikatin na katibos mo nga awan makagapo. Kati sumay. Diya kon sinaludsud Tinapatag. Kat inted dati sweldo.
Adala madamag ko akalukwan. Na, apay aya a big deal kada kayo dagita abanag. Siyak tinaikat, ngamda kayo kit diti agparikaw. Anya lakit din aya. Sa bali mo tanti kadwam nga agdil-deliver, Roland anak ko. Baro nga empleyado dahil dyan, anang. Aniya, ka ti kumparim ngay. Awanin, anang. Inikat ni Busme. Apay anay kat, di na kaya ti trabaho na. Kasano nga, men? Nayunan ti kalukuan ti trabaho na, anang. Aniya, Malagip yung kadita imbagak kada kayo, iday. Kasla pag-interesan na dagiti parcel nga deliver me. Inabutan na ba iti nagduma? ay, nagloko na tao. Una nang, iso ang nagpulong akpiman na dago si Tibos me. Tamabuteng akmat ama iraman. Sikaman ti pagsaludsudak, Mari Anay. Anyat kayat mo amaamuan, Maray. Naikat ngamin ni Alvin nga anak ko iti trabaho na, Maray. Amagan ko na, no adda nadakamat ni Roland. Ken ka, Maray. Ah, dayta ka de, Maray. Ibagam ko mano anya, Maray. Di na ngamin kayat nga ibaga kada kamay no apay ang naikat. Sigun iti anak ko, kat pagin interesan na ka no, dagiti parcel nga idil-deliver na. Abutan na pa'y ka no. Anya? Dayta mo ti indanon da kanyak, Maray. Isumot lagayam adi na ibaga no apay ang naikat. Adaman ng gayam inaramid na akalukwan. Anya lakit din day dya tao. Pasig mo pa kay babay nanti kastang aramidin na. Anya timbagan ni Nana Ani kada kayo, nanang. Talaga nga awan na sayat nga aramidin day dya tao anak ko. Apay ka di, nanang. Inikat ti boss da, ta pinaginteresan na ti parcel nga idil-deliver da. Ada ka no pa inabutan da. Anya. Isu adi na may baga kada tao no anya ti makagapo no apay ang naikat iti trabaho na. Kastamat gayam ti aramidan na. Iraman na paikit di ti kumpari na iti dakas nga aramid na. Anya lakit di matan na di tao. Ay, mangibabain at talaga ni Alvin, nanang. Kasta ti biyag akayat mo, tiagil ilad laang dita. Awan mo't nga ti pagtrabahoak. Awan ata sa bali mo ti adda dita panunot mo. Ni bakit mo't? No apay ngamin na pag-interesam dagiti parcel nga idil-deliver yo. Na, sino mo tinakadamagam iti dayta? Ni Nana Ane, iso tinangidanon kan nanang. Anya? Ah, nakababain man ti kastang aramidem sika. No trabaho laang ngamin. Di mo na yunan iti kalukwan. O, kita ti mapaspasama kita. Anya nga ro ti maramida kat na ilaw anak mo tayo. Pang-asim man ngamin, kontrol man mataimam. Huston ti takaw, tani nakababainan, Alvin. Si kagayam te pagsasaritaan dagiti marites dito lugar tayo. Huh? Kasano ana amuan dati maipapaniti day tabanag? Ay diya mo ngam awan ti daduma ama pabasol mo, tapod numit ngamin ngay naramid mo. Day tati ganabom. Lok-lok atam tumat ti parcel asaan mo't aparakan ka. Anya laki din. Ay, piman mat ni Mari Jessa, Mare. Wan nga rod, Mari. Nagbayag akayat da nga agasawa ti maadaan iti anak. Ngam ni, naalisan ka nomot ni Jessa. Sayang nga rod, Mare. Sana bali, saan pa'y siguro nga ita ti para kadakwada? Aywan adan tulat ta. No nakagagatumad nga minday di ako, Mare ta. Di na lamaanusan dagyan iti unag ti balay. Among mata ni Jessa, workaholic day jay. Di na kayat ti adalang iti unag ti balay da nga wan ar-aramiden na. Kayat na kat aggargaraw latta.
Ay, sapay la kumatay na nanamat ita. Tapno saan na maulit tinapasama ken kuana. Ay namare, kasayaatan nga inanampay lang amin. Ha? Bed rest, ako nata. Nalabas tumot ngamin ti kinagagat mo. Unay kan aya. Ay, day tangarod mare. No saan tay mat ngamin nga agtrabaho kat awan maisaang. Si kakit dimot mare. Da kayo nga agasawa ti maawanan iti isaang? Oho, patyamat. Mangmanggad kayo adwa. Isu nga imposible no maawanan kayo. At dalat tamat amare, saan mat akanayon anawadwad? Sa bagay mat kiti ngam ne. Ti ibagbagakan ka, inanampay lang amin tapno. Uwan mare, day tati pampanunutak ita. Sa anak man pa'y ngagtrabaho iti manuabulan. Agi na naakpay, mare. Nasaya tayo nga imbagang bakit. Aginanakaman pa yung amin dito balay. Ay, uwan ka di lakay. Sa anak pa'y ngagtrabaho. Nakasaritak matang tibus mi, idi na minsan pa'y nga aldaw. Kasta ka di. Kituan na. Siyak pa lang timakam mo agtrabaho. Dito ka lang balay. Maburi nga klakit di lakay. Anya nga tano kargaan tamanan ti istorta. Tapno aglako aklatan, ta sa anak kumamot ang maburing dito'y balay. Ha? Aglako aklatan lakay. Pangaasim, ta saan ka ko mga agkid-kid iti suggestion ko. Ala, huwag. Mayata hindi dahil nga imbagang bakit. Siya akong tag-purchase. Saan ka maring agpakalaing ama pa ni Jayle? Anya? Tutuan. Inton kuan, jak tumanan masiputan, napangkan. Saan nga rod lakay? Ag-purchase ka, tati aramida kat aglako laang. Anya laki di. Ay na, mare. Mayat day ta na banunod yung agasawa. Ha? May mayat pa yung aglago kalaangan. Tada kalaang dito'y balayo. Wan, mare. Aglako akpay laang. Ngamni ang mga nulab sa labsan nakto. Ang mga nusaan kay to agumatang dito'y tersenak no kwa. Sika talaga, mare. Manipod pa idi aging gaita. Supportive kami akamarem. Sapay la ko mga ruda. Promises. Dito yak to agumatang iti amin na masapsapul iti balay. Oh, Kat, kaano ka nga rudamang lukat ngay? Inton Lunes, mare. No Domingo, iso ti pa nag-purchase nila kay ko. Ta isukat nga rod ti aldaw, akaawan trabaho na. Okay, mare. Kompletuan nyo nga ro tila ko yun. Tapno ado ti umay kumatang. Un, mare. Kompleto, Ricardo. Ay, niya laki din. Amom lakay. Nalabasak iti nga agdiskarga na Carlo itilako da itilugan da. Aglako dan sakit di manan. Kitaglako dalat ta bakit? Tikunamkit day, umapal da kadata. Gapulang ta nakita daan ng lukat ta iti istor, mang lukat da kanumanay. Talaga mga into lang da ti apal da. Anya ka din na itang ibagbagam bakit? Katpud no mat, napaglandakit di ang managapal iso akas ta akong dila ako damat kano. Sika talaga. Tila ibagbagam. Apay adi kalata paybayan ni daya. Kitaglako dalat ta. Indon kwan, nadamakang iti bagbagam, narigatay. Ay, awan bibiyang ko, nga ura at damakangag. Total pudnumat. Ay, niya lakit din. Ay pangasim man, agulimag ka. Nakababaing.
yan, Tina? Wan, imayak ka na sapa, tada kayat ko nga ibagakan ka. Ha? Anya rin ka? Agkumari kayo mat ka ni Jessa, saan ka de? Pakibagambang kang kwa na. Nagalas ti ugali na, napaglandaman, nagapal. Anya? Ay, anya ka din dayta nga ibagbagam si Katina. Naibagak day taa. Tamanula ang abulan tinapalabas manipod ng lukat kami iti istorme. Sa ita, kundila kumatan. Just kida kita kaaruba. Anya? Si kakit dimot. Adda rason ni Jessa no apay akayat naman ng tiaglako. Saan nga minin ang makatrabaho? Iso ati panaglako na tinapanunot na. Tapno adamot ati pakakumikuman na. Oho, nagadulakit nga. Ti kunamkit day, umapalda kada kami. Awanan bain a babae, awan pa'y nasayat nga ugali ti karuba. Ay, jak amukan ka, Tina. Basta, pakibagam ken kwa na, awanan bain. Pao, una yan da Tina. Ay, siya pa yung tagngar-ngariyat, kaputi ka ba nagsasauna? Uwan nga rod, Mari. No anya laon ay ti pagsaksakitan tinakam na. Gapo iti panaglukat da Jessa ang agasawa ti istorda. Nasakitin na agam na, kaputa di na kaya ti maartapan. Ha? Nakarkaro man ang nagsakitin na agam na ita. Gapot, makit-kita na, amas ad-ado ti mapmapan gumatgatang iyaayan da Jessa, ngamiti tersena na. Aywan Saan na nakaskas da awabasitan ti mapan gumatang iti istorda, gapot anang inauna iti lago da atina. Aywan Mare, pudno day ta nga imbagam. Ado ti mangibagbagaan ang ina kanuunay ti lako na. Katuan, agasam man, kaslatan pesos ti ganansya na iti tunggal lako na. Wan nga rod Mare, jay to pay lako na apansit kanton nga 18 pesos laang kini Jessa. 28 pesos kan kwa na. Nalabas sa panagprespresyo da jay. Into no ba si ti gumatang, pabasulan na pa iti dadu mga da istor na. Apay, maisuro na ayat iti tao no sa dino ti kaya da paggatangan, anya lakit din. Talaga na punwan ako ni Tidayja at Jessa. Nagsakit at talaga tinakam ko kunkwana. Ha? Anya ka din dati nga ibagbagam si Katina. Saan na ka mga anon jay tao ah? Agasam man, manungal daw nga 1 pulos ti may gimatang ditoy. Gaputa amin matandag iti sigod a customer ko kat imakardan ijay. Anya? Siguro, kasta unay apa nang dadal day jay at Jessa kanyak iti tattao. Iso kastuyan ti mapaspasamak. Saan ka man ngagsasaw iti kasta? No, da nakangag, indarom da ka. At da nga ro, ti pamanagnag mo, dinadahal da ka. Ha? Talaga asaan ka ngagpampanunot si Katina? No, tutupan da ka, gapo iti kasta nga ramid mo, ay, makamo ka. Naglaing ka, mangipapan. Salbag ka. Anya, kat, basol ko nga rod, no apay nga awanan ti mayat amapan gumatang ije istor na. Day tarod mare. Ay na, kasta unay apong tutnaken ka. Awan mat ti makagapo. Na yan? Hanggang ba amon? Saan mo natutupan? Takas diya talaga ti ugali ni Tina. Ay saan? Anya saan ko atutupan, Mare? No aglablabas akit, anya aga po, abay-bay aklatan. Ha? Amok mo tagpakumbaba, ngam saan mat akanayon. No kasapulan alumabanak akit lumabanak. Gaputan no kas talata na kanayon, kas laiyad adda dati dakas nga ramid na. Ah, sa bagay, may punto ka, Mare. Iso asaan nga agsasauday di ati na itidyak magustuhan. Tanumaplang tilapayag ko. Ha? Saan nalakit di magustuhan kaya ramidak kankwana? Aglako kalatta ka, di bakit? Di mo latta nga ikaskaso dagiti mangmangag mo nga ibagbaga ti karoba. Anya saan nga ikaskaso?
aglablabos da di atina. Diyak mat an-anwan. Basta naglako aklaang mat. Ngam ni, kas di mat ti mapan ni ibagbaga. Ha? Anya? Ti awanan bain. Maminsan pa'y at talaga nga damangag ko alablabi din na. Ha? Makaraman da jay. Bay, amlata ka din bakit? Saan man alasaya at makiap apa? Amok asaan anasayaat. Ngam aglablabos mo ngaminon. Ay, nako. Saan kumat nga an-anwan? Ngam agkakanat ibagbaga na itilikliko da. Salbagkit di tikaskan kwa na akaruba. Papasulan nakit de, no aping awanan ti mayat amapan gumatang iti istor na. Anya lakit din atina. Daytan ti bagbagak mare. Nasingpot ni Jessa. Ngam lumaban mo't la dayjay numabwisit iti kastaunay. Bayam, taikan na iti pagnakman na daya at tina. Luma na David tumat. Sa bagay matkit di tapno saan amarwam. Ipabasol lang tumat ngamin iti sabali at tao, no apay nga awanan ti mayata gumatang kan kuwan na. Siyempre, piliyan mo't ati tao no asino tinalaklak at tilako na. Aywan oray siyak mat ano ko Gumatang kakit di dita triple ti ganansya na, kadadama tinalaklak at ilako na. Dayta nga rod, nangina ti presyo ni Tina. Dayta ti makagapo no apay nga awanon ti gumatang iti tersena na. Awan nga minitin na, ti kayat na, agad bumak na nga dagos. Ngam di na mo asaan na nasaya at nga strategy ti aramidan na. Dagos apagbaknangan na ti kayat na. Ngam, triple ti kayat na ganan siya. Asino ngay mo ti mayat agumatang. Anya lakit din. Apay, anyat panagkit-kitam kanya. Mabuto nga ka ni Jessa no bilang laan. No way! What? Siyak ti ikan na iti pagnakman? Ha! Amangan no isukit di ti ikak iti pagnakman na kundila kung tumatiloko. Apay nga min aya, agas ta unay arurod mo kan kuwan na, gabo iti panaglako na. Ay, kat, naglako lang mat. Awan matidagis nga aramidan na gan ka. Anya nga awan? Manipod naglako ti awanan baen, awanan ti mayat agumatang kanyak. Kitaan man dagiti lako ka natang nalungtot da pa yan, ti kamatis ko nabuyukan. Ay! Basol ni Jessa no abay analungdot dagiti lakom, kasta gadi? Katwan! Amok akas taunay ti panang dadael na kanyak kadagiti tattao. Asigod agumat gatang ditoy. Tapno laeng umakar da iti paggatangan. Anya? Ay na! Uray idanon mo day taken kwa na. Awan bibiyang ko gaputapudno may. What? Talaga nga agkarkarit da di ababae. Ay, diya ka mo no apay akas jay ni Tina. Aging ka ita, si kapay laang ti itutudo na nga aging basol. No apay asaan na malaklako dagiti lako na. Anya? Awan ngamin di nagmamaayan dagiti lako na. Nang runa tinatang na. Basol na. Nakangingina mo ngamin ti panagpres-presyo na. Malabay amon maare. Ay, dito ka man pa'y laang mare. Agbantay ka dito'y istor ko. Aglako ka, nga da gumatang. Oh, papanam ngay maare. Addala pa panak mare, mabiit laang. Syakit din ti pabasulam, no apay nga awan gumatang ditoy. Awanan kay ti baing si Katina. Pangasim, gusto ko man. Daytoy nalungtot akamatis mo. Iridis ko dito rupa makas
Toy! Anay ko! Kasi gusto ko anuston. Saan ka nga pababasol nga awan makagapuan niya, ha? Ibagam adinadaol ka iti tatmao? Iso nga awanan ti mayat agumatang kan ka? Kasta? Kwa Jessa, kun kunaklang dayjay. Kun kunaklang tarupam! Nagululi makak iti manu alawas. Uray ado ti mangidandanon kanyak iti ibagbagham. Ngam aglablabas ka mat una yan. Basol mo no apay nga awanan ti umay gumatang ditoy. Gaputan nangina ka unay nga agpresyo iti lakom. Gaputa kayat mo ti dagos a panagbaknang. Anya? Sa ita, agitudo ka pa iti tao asaan da kamat nga nanuan, ha? Maminsan pa'y tina. Maminsan pa'y talaga aluguban ka! Gungo na ma. Gusto lang dahi tangay naramid daging ka. Tapnog nakam ka. Anya? Kurang pa di ko maday tangay naramid ni Jessa king ka ah. Unay kan, nagsakit lang arudan ti rupa. Gapo iti na may anday dya a babae. Ngam kastapay lang matibagam. Asawa na kuno. Asawa ka, ang san ko kanunungan dahi ta, saan na nasayat nga raramidam. Nyalaki dahi. Anya? Apay di ka mabayin. Aga pulang itikas na nga ramin mau. Isaw ti makagapo no apay sugsugudin da ka dito'y balay nga ipungot kentong pain. Gunggunam kunak tumay. Lakay. Ipabasol mong tumang amin iti sabali at tao. Ti sana nasayat ang mapaspasamak iti negosyo. Sana kasta ha. Isungawanan ti met nga umay gumatang ka. Gapo iti nangina aprisyom. Kaya't mo mga aming kilata pa nagbaknang. Anya nga ita. Nag-expire kas kada malungtot dagiti lakaw. Nyalaki din. Apay akas deti naramid mo bakit? Di ka latta binaybayan. Aha, makapauma. Ay, unay ka na ya. Tinungpaken impungot ko iti kastawnay, tapno agnakam tiawanan bain. Ti kayat na, isula ang taglakaw, tapno isula ang ti paggatangan ti tattao. Mala, gusto ko man day ta. Saan ko man amaulit ti panang sugod mo kinkwa na ijabalay da. Ay, nuulitan namanen ati sumanao itilikliko da. Talagang ulitak apay kit dinasaan. Anya? Alangan mo't nga isula ang tinasayatan. Ha? Anya laki din. Nó có cái đèo cả nó dài hơn mấy kia tôi ngắn ngắn. Ngắn tiếp này, không có cắm như quay được. Nó sẽ núi nha. Hàng nói đi em, tí nữa em quay solo cũng được, xong quay anh em nói chung em cũng được không? Xài đấy này quăng chảnh này cái là xài thì cũng đắp vô kênh thôi. Có cái khúc mà có núi á, rồi ở dưới là cỏ đi chen tây bắc. Phải liều. Có trâu bò không? Có trâu bò gì? Nó đẹp phải sẽ quay chứ quên. Không có quay được chứ cầm điện thoại. Đấy mới nói có cái máy quay cả gắn người trả tiền. Hôm qua đi là từ băm xoài, tụi nó từ băm xoài. Ngọt không? Ngọt không? Không, ý là đi dọc đường á thấy xoài chín chưa? Chín luôn, ý là xoài út có, rồi xoài vàng của mình cũng có luôn. Giả bộ tổng luôn. Diễn gặp đã vậy. Người ta kêu là anh kêu là phải nói vô cái review lại cái đang làm bài gì? Đang làm ông hay bà? Vô ông gì bà? Cái gì? Rồi phải nói đúng cái nội dung vô anh coi review lại kể lại là câu chuyện nó cười như nào hôm nay. Anh bắt gì? Chịu luôn vậy thua. Đọc đây, kể nội dung đây. Sao không biết? Mình nào mình phải hiểu chứ. Mình có cần anh kể từng tập Team Jack Bayan không? Kể khúc nào nó ấy đúng không? Em kể khúc nào mà Jubal nó cười không? Là một năm nhớ rồi anh nhớ khúc nào nó cười, khúc nào nó buồn luôn đó chứ.
Ôi nó không tin rằng một năm mà cái audio đó nghe đi nghe lại cái chơi cả trăm lần á, không dưới 100 đâu. Nghe lại. Nói đi em. Chứ nói gì giờ không phản lặng luôn á. Không, tôi hỏi chụp hàng có mấy thằng trẻ trẻ nó quen hay cái tối 19 hàng triệu nếu là nó đẹp trai. Cáp màn hình lại, cáp màn hình lại, không bao có chung gì. Nếu đẹp trai thì suy nghĩ. Ủa thì Tú nó quen 18 thì sao? Hả? Sao em cấm nó quen 18? Em mới suy nghĩ em đã quen ở đâu. Ủa còn anh thì quen mấy đứa nhỏ tuổi nữa sao bà? Ừ. Ủa tại sao? Ý là Tức là trao đổi đồng giá thôi. em á là em còn cần là nó đẹp trai, còn Tú nó cần đẹp trai hơn 18 tuổi là được. Nó có cần đẹp gái đâu mà. Không chừng cần đâu. Không, đâu cần ơi. Tự nhiên kệ người ta, cần không kệ người ta. Em là phải có điều kiện, còn Tú có yêu cầu người ta có điều kiện gì đâu. Đúng, Yêu cầu 18. Thì em cũng quen mấy đứa nó 18 chứ nhiều rồi. Em có những tiêu chí đẹp hay không nữa. Đúng. USD đô la. Hôm bữa thì thằng cu mình nó nhận tiền bên bông đó chứ. Nó những hợp đồng mà pháp luật là nhận tiền bên bông hết. Thằng Khánh gì cũng vậy. Nói đi em, mấy phút rồi? 3 phút rồi. 5 phút. Quay mấy sổ linh tinh cắt ra chia. Má $5,000 của tôi. Má thì tự nhiên xui vãi luôn. Đúng là con gái giống như con gái nó xui. Tự nhiên thừa. Nhưng mà nó sự thật. Vừa về hôm đó vừa hỏi cái em có bị cái nào không Tú? Giờ nó hỏi anh Khánh bị vậy. Điệt còn mà em tối sáng mai vừa mở mắt dậy ổng cho rồi á. Thấy rồi nhé em. Ở ngoài thì khác, ở miền Tây ngủ sớm. Ở ngoài là nó kiểu nó chang nước mình nó vậy. biển cái kiểu rồi đúng không? Y chang mình ấy. Nó bị cô lập quá. Không biết ở đâu có cái gì đi chơi trong thành phố. Không, ý là mấy quán ăn mà tối. Quán ăn thôi chứ trung tâm thương mại thì gì đâu có đâu. Làm gì có tuyến thương mại mà đi. Nghĩ là hiểu không? Nó sẽ có quán ăn thôi. Nếu mà đi ngoài nghỉ dưỡng tầm tuần thì ok. Còn ở thì nó quen trong đây rồi. Nghĩ ai rồi đi thương mại làm gì? Đi thị trấn mà, thị trấn thì chủ yếu ăn uống thôi. Ăn qua ở đó thì không ăn được. Đưa cái mic cho nó không nói một câu nào hết. Thế này sao mà cầm vô video được? Ba biết ba buồn đó. Ba đôi lúc á. Ăn uống ăn được ổng rồi ghiền. Ăn được cái đường gà không? Giờ làm không được. Ăn chung nó còn không được một cái đường gà luôn. Ông nói dễ lên lắm, từ từ calm down. Em lên thì làm cái khác. Thật ra bây giờ em lên em cũng đâu có ngắn gà đâu, gì em nhát mà, chung cứ từ từ thôi. Vô cho em. Vô nói anh Khánh. Qua nhiều xuồng anh. Áo được luôn.